सांग मैंने तो आज मुझे भुवन आसती बुलापी तो भुवन लाइटा मुझे फास्ट मेढ़ बुलूँ कि जोटा कि नुआ भुवन मेढ़टा अच्छी तो सहीटा देखुଛୁ ଏବେ देन तापर आम जाऊँ आमर ए बलद यात्रा पथर देखिए तो देखू पूजा है ठाकुर केते भल है देखी पाते गोटे मेढ़ देख सारा पर आ गोटे मेढ़ आम देखा बाहर केते भल से सजाई तो सांग मैंने देखिपे कि आमर नुआ भुवन माने भुवन दीटा पार्ट रोचे गोटे भुवन प्रॉपर आ गोटे नुआ भुवन तो नुआ भुवन लाइटा 3 नंबर मेढ़ जोटी दुर्गा पूजा है तो दीटा मेढ़ आम देख सारूँ 3 नंबर मेढ़ देखुचु तो देखा केमती व्यू कौन रोचे देखा आ माँ को भी देखा।
मोबाइल भिडियो कर कौन कहल भाई मुझे यहाँ पर आई थी सीधा 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 ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ना ना ମୋର କ'ଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଫୋନ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ बाग बाग ବାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ट्रेन बागला कौटी बागला ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠିକି କେଉଁଠି କହିଲେ ତା କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସିଧା ଚାଲୁ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଦେଖିବୁ ହେଇଆ ତ ଗଲେ କରେ ରଖିବୁ ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ ଦେବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଇଏ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ବଧ କରୁଛନ୍ତି ट्रेन ଏଇଟା ହେଇଛି କେଉଁଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରେନ୍ ବଢ଼ିଆ ତା ଗୀତଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଇ ୟା ପରେ କେଉଁଠି ଏଇଠି ଅଛି ସେଟା କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗା ସିନେମା ହଲ୍ ଇଏ ସବୁ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବେ କାଲି ହଁ ସେ ଗହମପୁର ତ ତମେ ଦେଖ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭୁବନର ସିନେମା ହଲ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ହର ପାର୍ବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ହର ପାର୍ବତୀ ଠାକୁର ଦେଖିପାରୁଥିବେ